lang kethe parpi gajok rada tum kisung ki phonan towar talang bung son ceman sudah Hamren matristor pokola dalong apor kilitang hormuke jorpon Surjorong parapan karcopon Non malom arve ke jang kacimin me pinajok penang anadim lang ke nang dolo lason thak thak si nijang kar biang long bothar langsu hongkram bhela para penang anadim lang ke parpe gajok radatum katora nang dolo bothar langsu along irui pen ani si ke dopon ber ahithia long sitame penang anakulat lang inglum ponlo lason si penang ana radatum kace helat ver atowar sitame langkang lumla bajok radatum kedam kebang kisung nang dokoklo lapen non ateng bulote lang kithe kijum ji kalisi kebat pon thulok si nang dolo bothar lang sopen khorsing teron report malong news Fransi nilihan dan adu kabe malong news 24/7 kelang rat hosame ka dom pajer lo non nili gedo geda otrang so la men taun la pen ku ingin abian kacileng itu war dak si dolo no lom la arbe kacimit mit bin kana jok si dak rat tum same penangan kacihelat nang kisung dolo athila ke main road motor pen cenglo gari hari kacihelat ko baro da sinon bangke dak lang pia ku masih non bangke rat tum same sungnang pik hangjang lo da son si along gaprek same hong kram la pen ku helapura hain same penangan narve kethe ajok tuwar hui same blok lap lo lasi non bangke nili rat tum han lang tum kwani sung ma la pen वन पेन लम से लांग तुम डाक कचिस जात नंग मानु दी प्रथमते আপনার নাম তো কও আমার নাম আপনার নাম জন এরো কি সমষ্টি পড়ে এইটো কিবা বিটং বিটং সমষ্টি পড়ে তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যোৱাকালিৰ পৰা বানপানী হৈ আছে আপোনাৰ ইয়াত বিটং সমষ্টিত বানপানীৰ ফলত আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছেনে নাই পোৱা নাই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰটো পানী পাইছেনে নে পাইছে ইয়া এইটো আপোনাৰ ঘৰ ৰাতি আপোনালোকে খোৱা বোৱা ৰন্ধা বঢ়া একো নাই আজি এতিয়ালৈকে নাই ৰাতি ক'ত থাকে আপোনালোকে ৰাতি ৰাস্তাতে থাকিছে ৰাস্তাতে থাকিছে চৰকাৰৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই বৰ্তমান ৰাতি আপোনালোকে ইয়াতে থাকে এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া ৰন্ধা বঢ়া কেনেকৈ কৰিব ৰন্ধা বঢ়া মানে দিনটো এনেকৈ থাকিছে লঘোণত ঠিক আছে নহ'লে এই বানপানীটো কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে যোৱাকালিৰ পৰা হৈছে এইবছৰ বানপানীৰ কেইবাৰ হৈছিলে দুইবাৰ আজিলৈ দুবাৰ হৈছে আগতকৈ এতিয়া বাঢ়িছে নে আগতকৈ এতিয়া কমিছে এতিয়াহে বাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে যোৱাকালিৰ পৰা বানপানী হৈ থকাৰ ফলত বৰ্তমান কমিছে নে বাঢ়ি আছে এতিয়া হয় অকণমান কমা নিচিনা দেখিছে অলপ কমিছে কমিছে বুলি Dipurong supialong development mate kaching thur penang andolo boyfit stame dipu hithi pen kilometer isine do kahelo ward number 13 la pen troksi rongmonjir pen gita ashram kacheleng atobar langbung asonsi mandat school kidun aw somara tum pen chenglok kedam kebang kachela chitame langbung kedo thibajok katoran andolo pinpur dame labangso atowar ningkan kebaprang black topping atowar semar det pen non puta semar me pinlang Lapusi kemeke henota cehelat nang bom lopusi rada tumpe nang pacinitun. BJP ya sorkar tumke kai kita development alam theke ade angchun along sidolo. Lasi ningkan phochari deda phita non puta development long dun dea jok. Non kebang jilanga hut prabjin pen bang suatowar kasemar pami pen rada phan. Pata prilong po pusi rada tumpen aninche thepon la pen chuning repon renti. Dipu pen dharam singh no report palong news. BJP sorkar bangke korupsi dursiti mukto mate kecu panglim abang abedat nahi lasi kecu panglim abedat nahi pulo tangke kaum ke klaim ta lason thot jalang tumpak lang nang kokko daruda kecu panglim ku ang theka belo kita inglong ta ke tangte inglong ta ke pleng ple development amen pen tangka bangke one pick lo ba one pick po seta akang abang abedat tu kecu kodat po lasi niri pen ki pudai bangala hello ajala pudamo Dipu town pen kilometer ingsi raci ti manbak hidu ji bisile dota. La so adim long an non la nilinon dam bom mate non ang itu na dun bom ke lagi Gita Ashram road lo.
Kasi la soan Gita Ashram road ke la ke pini pencol ke do gori lo so road ke mentu ne ajuk mesi Gita Ashram road ke do lo apa nada ke kat do ko be ta theklong lo so to war bang ke damlong le bang kom lo athe tipu town ben kilometer ing sira chi tim chi bisi le do ta do choji mati di la so dak nang tu mata non pherang ke dum ta theklong lo seta la so to war pini anta mesen thela long le pila so to war bang mesen ha mentu ne anta mesen to war pu ke thela si thela long lang non son lang bung lang plet dong kuruk muruk arwe jang lu pulo dang de arwe thek tik lo po dang de arwe ki thek gala so to war ke thelap no hapu piri market kan si pakek nai la so ki sung si so to war nang man lo so ning la so to war ke ning bonai ne pilang mentu ne banta aprang ko mentu ne la black topping bonai lo la so pena phir bangai thang ke klem thang le pilang towar ke non ke ningkan ke pule pudeta mane towar bang hedi ningkan ke apram deh nu le ta ningkan ke phiban ta multu sumpil so towar ke ta atowar ke la bang ke mi rekte dalo ta arat ke puge dupiglo kita samudra atowar purute muni tu ba initiative muni tu hanti tha important ni Aningkan ke ninga besida long kiti mong hedi la ke IM in charge PWD in charge la ke dohut pasalam charge lo la pen ke non puta jok akal bi fakta ra bang wet pin lo itum sedap hedi treasury office la pun nama heda la ho pu pen sedam jeneng ni ne tuliram hatul siram han pudampo ako yang sinang klaim ta cui jeng ta bi belo ni alang me tha tawar chim banai cha chok che mati dak di kuang kang ke islam nai ke Nijangkar Benglong Hamren Hithi Banalong Vijay Dep Puamonit Matristor Puakolat Ingpusi Apor Kili Tang Hormuke Jorpona Jok KSA Hamren Head Branch Amaipu Timothy Rong Pipen Kulat ke Pangkirtoy Nijangkar Benglong Hamren Rong Sopia Hithi Banalong Isia Kulat Kangpu Matristor Puakolat Along Apor ke Damtang Ahormuke Jorpon Bangso Muni Dapan Warning Pide da Pitame Kejor Bang Ington Tederlo Laso Pi Kahumri Damahut Tame Ke Ong Dong Ahormu Apor Kili Tang Thekpon Long Si Putot Kulat ke Pangkirtoy Jepan Food and Supply Department of Birta PC Kulat Pangkir Toilo Bangso Kulat Ki Ongdung Atum Kachona Malong Hangnat Kelang Pon Pe Ajok Arni Tame Jorpon Bomlo Bonta Inut Bahini Atum Thek Pon Longsi Busik Ni Pai Kret Proxiani Abangke KSA Hamren Head Branch Amepu Timothy Rong Pipen Si Kulat Ke Pangkir Pon Toilo Hamren Pen Rustom Inti Report Malong News नाम क्या सिले mati store mati store Mati mati store Matri Matri store mati store Matri store না বৰ্তমান এইটো ভেলিডিটি পাৰ হোৱা বস্তু আমি পাইছোঁ আপোনাৰ এইটো চেক কৰা নাছিলে নেকি মানে ধৰক না বস্তুকেইটাতো আমি খুব বেছি পুৰণা হোৱা নাই আমি আনাটো নতুনে আনিছিলোঁ এতিয়া আনফৰ্চুনেটলি কাৰ্টুন ভিতৰত যদি বেক ডেটৰ মাল যদি কেতিয়াবা মানুহজনে পঠাই দিয়ে সেইটো ধৰ আমি কি ক'ম আৰু কাষ্টমাৰ আপোনাক 2 দিন আগতো এইটো কথা কোৱা হৈছে বুলি কৈছে ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে এইটো বেলেগ চাইট হ'বলৈ কিন্তু আজি আকৌ বিক্ৰী কৰা হৈছে নাই বিক্ৰী কৰা নাই বস্তুকেইটা মই চাইটতে থৈছিলোঁ মানে বৰষুণৰ কাৰণে বস্তুকেইটা মই উঠাই থ'বলগীয়া বাধ্য হ'লোঁ নহ'লে বস্তুটো একদম কাৰ্টুন চাৰ্টন চব বেয়া হৈ যাব না মালিকবিলাকো ল'বলৈ টান পাব সেইটো হিচাপত একচুৱেলি আছিলে এইটো চাইডতে আছিলে মই অলপ আগতহে এইটো উঠাইছোঁ আৰু লেবাৰ অলৰেডি কাম কৰি আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে সেই লেবাৰৰ হাতত ভাবিছোঁ মই পঠাই দিম এইবিলাক ষ্ট'ৰ ৰুমত নিখিনি চাইড কৰি থৈ দিম সেইটোৱে lason apor kilitang apormu lason kejor kelan rong sor ke kelang tek thie sum kela pusi na bonbon lo la sila so puthak la so dokan sam nang li tum ke hin pen bisi puji nri tum karbiu charli song hin pen ki puye bang ke ladak food and civil supply department do department atum dak check nang po la so check pen avelo la na non kilong tang an bang ke ulai lo just nameda ke check tu pen ka prek long lang polo te la bang ke pilomala tum ponang po la pen ke check pen jong si avelo putela so phibang si dukan bang ke pang pulang po la si non food and civil supply tum bang velang same la bang so dukan bang ke la check sek bang la tum pen bang ing hapon check po la pen mo hala tum yong si okay lo la dak thang da expire hormu avelo pu isia certified pilo putela so pc la tum han pang pu thulang po Vosikni Faikre Troxiani Borjan Ahawaralong HDP Sericulture Farmhouse along MSC Surjorong Paraphan Kachopon Vosikni Faikre Troxiani Inkorasi Borjan Constituency Arlo BJP Pen ke Haidun MSC Surjorong Paraphan HDP along Karchola Pen Rat Pen Anisan Sitame Chopon Labangso along non MSC Kiligahut Borjan Arlo PS tin along ke Haidun Pen
kang wai pon isi puthot BJP pen ke hai ki ong nai apoling aphan MCI hin pen nong epi pajer pon labang sualong ke chengsi aparla horizon lagi sia nong eche palong pon lapena duntu khat khatira na bosti pen suri trok si kebra pho anong eche palong pon lapen ke thom angdeng khat khati bijik LP school APS pen suri phokep anong eche palong pon lapen kado kawe APS tin aphan consolation prize ti pon lo labang sua hut sitame radatum lapen BJP along cerap ceto dun atum pen aman ke dokar bi pohu pen archo pon pemelo lapen radatum pen anisan tame chorapet si bangso karcho pon aja mek pachun pon pamelo KDP pen Waisongkro report Malong News Borjan ekosong borjan kan kita tuh kado kawe ini tuh mondor keren putih pen cenglo ini tuh Malong benar mocan erkep tuh tuang bong pen borjan angkang 64 PS tuh masuk benang bong jak borjan angkang BJP akan kikroy Arab tuh hotel level itu orang tuh BJP lu orang tuh kiklaim ki body masuk ini sini tuh dak borjan pen kenono kota ini tuh Biden bakalo masuk teng ke sini tuh BJP yang stay itu akai surdurong parpan dak borjan ekosong borjan orang kan high temika kan sini tuh orang kan dak borjan Haidet pen ason kiklaim di kita amdi bang itu emisi pen cing baisar cedon sar pen party pen cingki cing baisar ini tuh matara kam kami kiklaim di so nang lipom het mai along nang litum kidu tame nang li ninje lo la sila desmet pet la inglong so ke nang litum la long pon oida la sila la bang so puthak nang litum pi pulis to lage lalo mane la karbiria ini tuh BJP kan oida la ninje lo laga hop lage menana tumak ini ngaro alam ciparai deke ini ngaro alam cuma thai ke ini tuh nada claim bom tampong cipatura pet stame anutin akorte anutin ingil kata aning kupi sing mas aning labang ni tuta kine stame dol suke ke claim cipatu binti lo stame non rejal bangke la karbiria polin kor trok ne tuke labang ni tum BJP rem lo stame alang itu ke claim cipatu pen ki e lune mate alang itu akaprek alang tu maningaro kemat hake tulang ne labang chi jano stamina tum karbiria polin kor ne tum BJP dan ini tuh kita tentang ningkang lomba sama teknologi kirim apuli along bagi development bahwa langsung kacing tuh saya mau kan kita di konsep kalau masih nono pun sudah minang konsep yang pun cuma kali labangke kita tentang bang ni chi stamina non ke bang hilang bang ke ahok lo ini tum la ini yang ini saksi ni tapi ini kok stamina la non long koratrok APS kirim ni stamina ini tum dak pen sto itu MSc alang RT tu job la alang ni tame hola so remder port ni dak development dipe hola dak puling ni remder port ni nason government postu dipe nason mang ken ni to matate MSc ta matate la so hola remder ding stame ni to pun an bang pacing thori fan to war pen cheng lo ring la pen government postu ason kopi manan kele hola to fan ta ni to bat pon pin pensi alang do matame jitu niki ke haya PSA permanente hola dak kami ni to la son si lang ponji la son si ni klemi non la MP election tame nang liji dok lo la sila kirim madim nong an nang itu pi claim pun si nang litum la claim pun Mungkin itu makulah nahok nonton di mangkar junon nikan sirap citi margano. Semela kirim det api asal ni pada local committee presence sekali itu parti kita mana dartung tu. Kalau tu mencing bayar cistan cingki cinggung ko non ke bangji MP bangke non branded pustami non ke bangji MP election bangke lake. Kalau so puling kirim ana puling tambe ni tu measurement pahai tunji. Athyo tak non bangso MP bangke la ledar kami ni tu menan pan lang pen. Cuma bangsi non batai kalau bangso election ledar so puling pen ki hoki man ni tu belum cing bayar sa. Transfer si langko si kibangji na so MP utame kerema puling kami non batai bang ni tu mungkin la kibangji MP bang kerem de itu cing bayar sa cing ki than pen ko aku anu sin modal arat akan lapen itu mondong komiti tak masuk mondong kecil untuk isi merkep morca do mula morca penceng lo kapre morca do alang tu klaim ke sipadu dal do wan curu pajiro ni klompen anpata me lamangso klaim ke damalong mengkecil do itu district komiti pernah tu ada vice president Roland Kindo lapen la John Chandra Pathok lapen la Silpi sering alang tu kalau dah sipadu do lalu la selang pada me rat parti long gitu pen angtan rat tu situdun
ningan nang cithe ding tum BJP party apana ningan cithe dolo la parta ni phanda ningan cithe dolo so jok selang bangso ki na so result tum nong lo ke hai mudam lo lipote da MEC ke hai report ke first time lo mane sweet roxy pena bat ke long ke alam de lo apa yang pengen ngomong dah itu, mata emisi kaya, so margin mana kaya, ke lah, no, jalan ke dalam itu no. Bagi setelah mahal itu apa present ni ya, so si musim, kuan mak kelong nangji kaya nangji di mana, long pun pilih bangsa, so ninduk dulu, masih mula present ni ya, so si kita, buat publiko alang tum, upi pon mah, kendit pun ni dok deh, kalau mah BJP atau ni dok deh mah, madang teh ada local committee atau present jadi masih ni dok deh mah. Kalau bang solam thibang itu top dam, kuci adam kora dapat. People say that ni tu budak kita dulu, pula bang siswa jualan kopi. He, bukan pulau ikor program det ke lamsolang kali, lalu. Aku lah sobat isi lang namu pun tapi aku ninggit hilang ni makin lo cuci kiram tang MLA election hoke kirim langsung serem lah hal ini makin. Nona bataya bang kata musul ke single digit atau double digit ancot tu bukan. Nona bataya bang ke haru gelong pensi kilong dulu. Kirim dulu tak harus si long lu pulang. Namu lu pulang deh hadak nang cingfu dulu lah. Maksudnya record pada bang. Kalau lo lah si kiwang hilangan ni bang ke kicok si kili lede manta cipaking nampo atau mopen pulau cintu rawat saya development account. Lalu ke undung nilai perang tak bubong lo je bojang lo bangke ijuna langpen tuar awit bila tuar ke tu kelenjang apa tu lo tan nona sora bicing celeng mo. Sehala hai tuar mu mukha bang arwile jang non ani le sono na nikrai non balo ko celeng pun na tuar ke selam ye mana bangke tak cengsi nilai kan ngat mu tetam na lo kasi nilai claim pon po lalu cecak ating claim pon po. Lalu lah, tu ni hari tu joint parliamentary meeting dulu, baik kalau program MEC, MLA bangkit lah PFP. Itu amai dulu, saya pas amai husi asam macam ni sara lang ni, punang dulu speaker orang husi parti ham lo kata. Lunsing teron sar piapan nithom ke chok si anesan ke pachorap. Mahamaya constituency pe non hejong MSC ke haidun abarim EM Lunsing teron ame thanga hemalong asar piche boydet pen nithom ke chok arni anesan ke pachorap pedopon. Bangso along abarim CEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Bida Singh Ingleng, MLA Dorsing Ronghang pen chenglok non hejong MSC kili ke haidun Johnny Timung MSC, Abhijit Kro MSC, Mongol Singh Timung MSC, Ajit Kumar De MSC, Prabhat Chandra Taro MSC, Tame Chetong Dunsi Lunsing Teron Lapen, Ahema Sora Tumaphan Aning Pethetekang. Lason si Adonara Batum Pen Chenglok Penangan Arada Tum Chetong Dunsi Lunsing Teron Lapen, Ahema Sora Tumaphan Ning Pethedun Dunti. Dong Mukak Pen Daniel Son Timong Report, Malong News. Soil Conservation Department tumpen kanti langsu WDC apan horticultural fishery lapen handloom development aputak ceki kipi. Bosik ni phai crate truck lapen crate truck siarni Soil Conservation Department pen ninia farman kanti langsu WDC along kedo Longpha Watershed Committee atumapan horticulture development handloom development lapen fishery development aputak Bakpani LP School along ceki kipi pon. PMKSY 2.0 a project pen kedeng karbiang long along long niadim pedopon lo lake kanti langso WDC along kohora WDC hello labangso WDC along Longpha Watershed Committee ke paching thur jiaphan handloom and textile department pen therang ke thak ahem lapen therang hai hui pipon po lapen koson si ale kacho en dunang jima lapen fishery development a hin sitame cheke ki pipon along kupia oka chilisi ko anjok nang jima Kosonsi langa ogaphan kalana nangjima pu hai hui alam lapente lapu horticulture development aputhak sitame jasemet kowe katiki pen ale ke chepalong thekjia phan
hai hui lapen sok katiki along kosonsi hoor ki pinang jima lapen mo sok kejor pusitame PPF along kejor pen kosonsi hiti along kejor pen ong mucot anam cepalong nang jima pu hai hui sitame angton pen tan pachinipon labang soseki ki piame along dipu SC division pen divisional officer sangpi terangpi JE mili terangpi range officer Rajantaro Agriculture Department pen Agricultural Development Officer Research Sanintya Surab Borgohai Agricultural Extension Assistant Hekong Singnar Dharmendra Raijung Puranbar Coach Balikro Lapen Watership Committee along President Secretary pen Chenglok Members atum antami cetong dun Dong Mukak pen Danielson Timung Report Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.